kwezi watukufu wa kidunia haina malanikao dumjiunda au hanyoti pia gamjori sami himbabi haula wakati kao rikaziziana ili rikewa mweja nanyi rimwambieni rimjulizeni hawa jimla ikao ngevunao zenyakati zinu obonze owana juzul kamar haizo ambao no wana juzul kamar rijihundao hundani rikara diana wakati mahsus ili rimjulizeni hawiji nyandu ikao ngamjihundao obonze mdungezo ikao duzalaya bal raziparisa zilo mihononi rizjozi tabusa hanamna ya makalma mshinzi ili hanyoti pia mwishie izo rambao nzima hanzima hanamna ikao do lejini lelo lanjoitwan lelo karjapara jini bahari lelo ripara bwa komori ye rauhani yabu ye rauhani ge ambao sha rahare jati ya waudi rarumiza ya rauhani ya njia hoitwani ngarendao he namna ikao suheda handani ngamtendo ni renge zembawa za matangazo za jihati ya rumwa ulemengu haurenge izo nambao hauzitambaza hauzieneza harume dunia mafia hazila ikaudo mualim tilak yambao hamandele daho la chaîne libre de Comore hamandele daho la Comore Media Comore Media hamandele daho la RDDC balvo tina udua zale daho mbaba mdadze la habari za Comore wetina ukanati venye na udua zale daho la Hamnatan FM wanzani mahisa mwanjia mnidungao Hamade Mwanama Hassan Nogosiateur mdadze Sukari Mwanama Shadhuli ikao yemrumisha rumale daho la Tresor shazenya katizin ujihundo ya ulaya Faransa hanyo tipia tina ushina ni mvumbueni ye samsam jia hampamba tu na mwishiendo izo ikao durambao bal ngarbe hao ele baru ala salam ngartawe la kile rijuse mabiho ya hema kalma mshinzi ikao dura ya tarisha wosi kwa lelo kwezi mtukufu Sayyidina Rais Azal Othman Bwana Her raisi wa hele bara la Afrika wajua zisabu wamba zoti mengo mitani na tani hotinima wa mvuli wa mdadze na mbaru wa mwando bal mdadze wa hele bara la Afrika mtukufu Bibi Abar wetina udiwa ze sirkal kamil ngama bushirio sukuwema wa hairi ni bushiro wa nats wajunda wa hodani novonze usikuwema wa hairi ni wambia ukaya tilak guko wadzimanani haumonisani hawa jimla ipepe yao zinyakati zinu bandu zambaiza mabobela waravi hao na uyela uswe maraviha ikao do waravi hao ngarjo wavumbwa banu shahe namna ikao dora pangishiha hanamna ya utaraja makalma mshinzi dumwambia ni namna yenu hadani ngamshukurio ya waziri ulone jukum yaho naijana nespor mtukufu Bwana Jafar Salim haula ujihati hahe ya vaze ze kipu zoti pia zaheti ili zikane mdungano wa usawa hamade zeti zijihundao haruma dunia mafia ani de kipu ziliobonze haruma ujisa haruma uvazi ese wazir wa sport no naijana nespor Bwana Jafar Salim hata kaba mbonzi wa Komoro yaonise ya ukaya haruma miadi kao hanikiwa ne mwahe daula Sayyidina Rais Azal Othman haruma jukumu ya uradzitso haruma zenao zoti pia shilhani hao
nespor haina nao ya spor Jafar Salim harenge azma ya dungane no naijana nespor haruma nao za uvaya heze na uzontipia za mavazi ili zekipu za hatu zibashie riwono Jafar Salim katina penzele ya lahahe la kipu itoka yonti zontipia hamba hanikiwe jukum ya zitunde ne mwae daula hawakati kawe mwae daula ya ushemeza ya amani na usalama haruma yeti na utukuzo wa tukufu wa nyanyasi wahe diaspora bal amzabondro shadu wa nyanyasi yese diaspora ngyo janibu mbili sho wiji si wamba diaspora baraka da wawo kuo wafikiriwe nti hao hanamna ya mwendo na urekebisha haruma za azma za mtukufu al-Imamu Azal Uthman bwana heri wao si wamba diaspora baraka bal ye diaspora mabobela anidehirimu ya mnafahar dini na mnabarufu no wafanaye no andruawe sa ngabu wandu wako wafanao ewa nudawa do ambao zembi za uminya yeti hawakati kao yeti Mwenyezi Mungu haitukuza gai pepe yao haruma wawoni wa mheshimiwa Azal Uthman bwana heri ngamwambiweni bwa Komor ya ukaya wallahi kabati zina jitukufu hamadele zinalo ni lolo kalibwewa haruma programu ya halo hasoti pia si wanadamu wayeche Mwenyezi Mungu yendo ujue bahate zilombani hatu guzijuo watu kufa Komor haruono soti pia ya urijua hamuo na yeye kajana wakati ya kovenya ele dzito haruma izo ikao ahati barnamaji ili haubirlia ojimlifu wahe arudhu no wingu wandu ikao hawapanga hawabe harume arudhu haono aula watukufa Komor ya ukaya mtukufu al-Imamu Azal Uthman bwana heri wakawenji shahamba yedo rais la amma wahe juzul kamar hardiham jusa hamba hima wanguhe Azal Uthman uke raisi wahele bara lahe Afrika ngabo bandhi ambaye za wandu wamba ukaya lelo mwae daula hazilo atende hula hazilo atende hunu niho amba mabobela yesauo hamba raisi la amma wahele bara lahe Afrika na vanule kalma lulo bandhi ya hanyu hamachono wala ndola sede larif maskini yahe shimdungu hata Ulaya hambari kufanya deplasma enda fereshe wandu bawambe mwae daula yatenda iho ai wanu hata hunu hatu si ujini ka unafasi rambe mwae daula tijomi jini hatu ike mwae daula kajaja ulangu urtashio amani na usalama harumwe mijia hatu yesau wongena ze forso zoti pia hena mna ikauda nao masulaha shema habahe neti yeka benza zalise balbala na kodo haruma mji yesato shalelo mji fulani wamba kartumte mwae daula aji she mwae daula jojua henda yesaude mwae daula sheka kajenda yo amani na usalama haruma makalima ikao ndio ambao haina usiku hausisinde amani na usalama wahetin ngamjio mbabi haruma mabobela nimwambieni ukaya wallahi billahi bandhi ya hanyo sati pia timtoreani nyimba daula mavajani timtoreani nyimba daula mavajani irdini mwambieni ukana nyi wanafiki hao mwambe usiku zima mwabali ya fikira mshinzi ya ufaindishe tini shakufuru na tarahafu zifanao neze sura za hanyu bali mhaji bwelarifu bwasani hamadi ne jamadani bashe mvange nyauti nauzia yabo telefoni ngejuzi ngamanyia shati nauzia bwa Komoro niwambie ukaya wanazijomba wawarenga hamada hilima mnafahar dina mna barufu
wanzu kibalongo wasengazo wandu ndabo mlondo ndabo mlomba sha nguna bariki diaspora baraka owenzi wa hao wakawa wanjarime mnaigoma hanyu sha watawa yesa waramba ukaya wakwafa nanyi hatwabia hamakalima mjihundu nganyi mfukare hau watanu shimdunguni hata manga fahardini kujoka juma tuamba honzari wone vehemna barufushi gojono purisale kumba ya bahari vale fundi hindi wa mnafiki wakwa wa mwizi sha ngamwambioni ngamwandu wakwa jihati ya ukana ngwajojua vde miji ya wandu vanu gasarumele bangolinu mi ujua ufanya kombo ya hangu mfano mahadisi da mine mwanama Hassan no Gosatwer wede mwanama sujua wakatiri mana mfano haurdira nzana sha Hassani kaja paru komi ya mji wa wandu ya vize mndu alona debade nae sha lelo watike mndu wakwo gojojua usafi ya miji ardambe vala ya miji ya hatu ya mitukufu hamada miji yoti pia mndu na dukane mba reservo hiyo ya ukatina ujua usafi mji wa wandu ndo bahari vala atijau Bwakomori yevonge ikaza nao shaya umarashi ya zunguawe makalma na mbao ridini mwabia na ukaya mrecho na fikira titewa na mabobela ya hirima mna fardini na mna barufu na warukangu wafanaoni ya uka mimi mwanati nga mzambu ya mijoti pia yo ya hangu nga mjoi fahari nga mjoi vama nga mjoi tukuza haina mru jokari mwale bangolinu hade ya mji wa wandu bahimido jorenge dawa yesanga mwamina ukana wa mji wa hangu yewa wa mji wa hangu simpaka da unazaliwa mi mwana Mkomori na balio ya drapo ya Komori yabo haina mji wa hangu gabidi mdo twali makalima mwanzo mambe mdo hambe utila kamsa fihiranzi jamdo hamba vala wa Komori ya video enu joka ijisa yesanga mina tenderende shemvua kaisampanya ngamjofanya avo marko preparte mchidomba ukana ai yabo garjoti mizimaudu yesa hawangi wambi kemvo wangi njema garjomba nzima nimwambia ina ukaya baadhi ya hanyu majatari mazerezo sosio za usafi mwamba lojuzo nga mdungao chana mfahamu miji ya hatu yesa bantu kabajaha mji mtiti ya miji yoti pia yosawa shangabo miji wakwao garjomba ukangio hule gabo ilo karibu sha miji ya ismu ya mji yosawa isabo gabo walimu wa mji gabo makadro gabo tsini mwabo wati pia haina mdunge na ruhsa ya fahari wa mji wahe ya jiremei fuba harumwa mji wahe mduna de tilaki kamdunga nzwa de tilaki mduna de fahardini kamdunga nzwa de fahardini shamdwa tside mbeni mdwa tside mchuje isabo udeplase deba mwelewe ya ukana ya miji ya hatu ya miji mitukufu raili ni horazaliwa soti pia yade mana koti mabaluka bamve hanimba dawla mavajani mchona akili saka mtina akili na mjershida ne deba njema nisikanga nyakili haruma makalima yesali nubango wako ya dunia pia ngwaridungao waishezura mbao wabimise wahuru ukaya sonrikao ngara aminiwa uzima ne amani wako haina usiku ye mhuwa hedau langu ishemezo wallahi londele so na minga mwambioni wanyanyaso diaspora na mkemakini diaspora baraka sida wanu mbaiza nishenzi walomna grupu wandu mfukare isawala wa shenzi wazazi wa baraka wa hatu wababa wa baraka wa hatu wajomba hatu wa baraka wa diaspora gari mwanzaoni ni mabionu kana mkemakini yesa wallahi mkana tora monyoti pe kwa timda kamba ukaya ngojo subutabe hegari armeti haba sawa bi hagari galjohura sureya yema hayafanya pele gari lo ulaya galjo yesha armeti hatu hama bare marhafu gabo ndo kwamba ekutafanya pare ai yobiri wangu watufanya sha hailo ukaya kana ujwa kikafanya asalafu man ngufanyo gari onao ridini mwambieni ya ukaya mimi tilaki
timwambia na mwabioni bandu ya hanyu yesa ngarambula nao ngarjula nao hasoti pia bandu ya hanyu andu mkohima abo msafie ti nyitu andu kunga nyandungo zani nyimtendele du filim dunguni heze na uzoti pia hatobiambi hamala mafu hamodo mwi hata mlani wane dunia mlani wane miji ya hanyu mlani wane nene wakaribu nanyi yesa miji ya hanyu kwa tuji wane zembi nezitarahafu msafihuye ti wa mzayani kwa tujibi wanizomwamba wao mdehao yeti yesa wandu watukufu wa mzayani na miji ya hanyu shaela bumba nyinyi mahea nilo la kitarahafu msolota mdenge wanasika toto wa makume na miraru bofahardini bomnabarufushi hanyo tipia mwanze mwateshonga yode mana bokoti wambia bomnafahardina ukaya ye mdzadze aze mwana nawe mdzadze irewola hahopiza ngojolokari mwazerezo wehinya wehila webarabiha wejibehema rabiha bomnafahardini ushi shashi hudungu hatamanga kutina ujofanya yesa wewe hamandisho bomnafahardini ye mabani hao wambo wasomo wallahi wahishimiwa rumwe mijia hao wabahariliwa rumwe mijia hao no wadzadze no wababa ne mazababi hamadao wewe wandua huona hao waushia ngwa huna lao yesawa hamba kisrani bomnafahardini alafuta na uhundre mfanawe wakoya hamba iblisa nonda ye mnabarufushi kilo mahumba mabena ukaya wanama wa Komori wanashwa hatu ya diaspora wababa hatu ya diaspora na mwishezo rambao hanamna ya maste si hananao mbili ikale olotamba mibani hali mhaji zone ze kweli ikale olotamba mibani hali arifu zone ze kweli shamika jufana wao heze twabia zaki hao yeso wakati mzee Said Hasani ya voti wao elarifu ngodo ya tahe mbakombo hamba pila ya tularumasinia yale ya ishizonru ambao ya voti udanga honzianiwa modo zembio wakatelarifu ajikira ukaya hariba ya lango ya mndu ukaya votiwa ilaji ya gangoa nati ti udanga mvoti mtuamba alimhaji yesawa bwa Komori timaberu kana tijitwa omuhono hangunu ukoza wakati mnika waminifu na helo jindu la peu jindubi na ye zoda bokajale mafa ya aliswali himtashiwa ya tino mvumba aliswali himtashiwa ye sasoti pia si wanaheti si muufirlia rimombele ya dua mgwike amla za bwema beshe wakati wahe wakati wakaudu winji wakafikira zinji za upeu wakati kawa kautaha yaronise so jema la ubira shari mwe wanezenzia wakwa kati huo shabaha gwa mweshele yao shaa Dr. Chupomba ukaya harishe mashuka shijula chupa wa Amerike rasha jalawa baisisi yabo mtiri jwa kasiwema shaa ngaribakiu izora hadisa njema hataritamie riheti pija mguna utukuze bazala Thumani mguna utina mwata hale bazala Thumani dawene sirikali kamili daweno yanyo diaspora baraka warifikirlia weti dawe ne famia hao babo ngami yabo Allahu akbar jalil ne sirikali kamili na mguna watukuze tena le jeshi la amani na maendeleo hezi azo wafanyao alafuni mwambia na ukaya tizamba juza mzambu izo mtaho namna le jeshi wakomi uliste ya ukaya wanjama fujari wanjama katila rumeti na wavaza tirkorova zinu gwauneze sura rulonizo zinu shao makatili wandu wakautawa ngamize o wana hatu walio Ulaya hawakati kao ele tumwele jinji ngilo Ulaya ikawa ndu wao wanjie warenge ya ambasadi otaji alafule owaje
wado safi garime ya ukwezi jeshi la amani na maendeleo na mwozwanisi wanduwanu na rishie si wakazi ya ukaya waishili wa mbelu za mahakama wado ulimwano ni Mwenyezi Mungu na mfatarti wado ukababu heza zinje mazahani he amani nyinji mloniyo yesanyi homba jeshi la amani na maendeleo mlo juma urivirlia makatilianu mtabeka wanwana wa heti mwana wa heti uo yohanze heti hama dwajitolea wawanao na hamba makalima mema ya ufaindisha heti hamadu wana amaruwa mwabango jima hamade rais wa RDDS bwana Fakidi wa mradabi yesari mwambiana uka kachari mahaza serikali shaji kire ukaya ya misomo ya soma ula ya Faransa nezemali mgu ya mbao ya ufaindisha eti timwambiani tiwono na vanizo nga stropa wandu maskini sedemanza wa mji mtukufu wado mjini hatu sami mimkomori wa mji wa hangu bahiti wano kaya bwana Fakidini harengwa hawana zikombe wa hariri hamikungu ani mkuma hariri saharena subaia heze kategorizo tipia izo hatipija Ulaya hatipija hunu lelo ngamu mkazole dzina ni mwambia ukabu Fakidini wamba Fakidini waserse hama tilak waserse hama asa negociateur waserse hama madam bae waserse shawewe wadu mchapa kalamu riaminiu haruma za fikira zao hauchanganya ya diaspora Paris, Marseille, Lyon ani de ardhi ya Ulaya wambe ukaya nardunge haruma enzi njema nondai as-sirat al-mustaqima nondai diwe muhai daula Sayyidina Rais Azal Uthman yatashiao yeti hatu ridini mwambieni ya ukaya vanu narila mhadingo iba Komori watata hatu wababa hatu na mdibimise siwana ekateza rauhani yabwezo zelongo na ishia ziniheza sha makalma ya hangu siya hati si regle ya fayo wana wa heti hashila shumu lonisho haula ubinadamu lonuo nambeuka nyinyi mloma opoza mwanzo mfanye siasa mshindane na Azali banukeja kayombi ngebidibwa kema opoza shazo remao dezetarafu za hanyu rishaukana nya fulani kadha hamba kufanya siasa shabu nganzwangamize mwana wa Hassan nganzwangamize mwana wa Fakidini wa mradabi nganzwangamize mwana wa Tilaki alafu ardi mrenge Qur'ani ya Mwenyezi Mungu ngamwitabu sao mwefanya ufisidifu na violasi alafu ya mafikiriru omiswahanyu kameza mabihiro bo mnafardini ne mnamotola mbo mnabarufushi wetina udiwaza mzambondo shetwada ushahanyu do yamando sedelarifu do la dongozini siwa hamade mdeute nende harmazeti dombari marhaba bamzia Rais Azali ay na wamzie ikawa mzia ebabora Rais Azali kati raisi wa hele bara la Afrika wanu wabiri maraisi wanu ndo kababu wa Komori waukoja kama rais wa bara la Afrika maraisi wa nchi hatu wallahi koja kaushili ya moroni hata zimanda hizo zijazihise koja kaushili ya moroni koja kama raisi wa kama raisi rikawa respecte na siriko rikawa hishimu isaoma raisi alafu lelo njamkati tabu hazila tende mali hazila tende tijida huu umahalaniwe kangabo mihima yabidi afaye tartibu wasuluhu yabude rais wa hele bara la Afrika sheke mara yawao ni mwambia ni boye larifu hesabu ya kila we utawa yeke mara yawao wambako tuta amani zarongozo jiri mbili suwe mwa daula gupo jaishi
lendela wala mwezi akili hamizinga hata wajusemi hono wambe ama ninefanishi suwa emma daula yomba ukamambaka mtuta amani ngamoneka yo masulaha shaye kana ujua wenda namna za lekturi mahadisi timpaka sur terrain ile amani ifanyishihe ya bubo sedelarifu mla mahombo mchwai mzono hambe ukaya da namna fardini ushi ikamlila putu ngamravi hao mardi majivaha valandu gotile wakana mwambari ga mwareme akoti vane mwa daula gojujwa ukao na rumo juzul kamar zihazizo zifanyishihe kiprofesioneli hate amani harumale barala ya Afrika haruma tina ti wahunde namna za mwendo wetina ukana yesuruaya ya mwa daula yende surtere zojwa ufanyishiha belarifu kotila pomba miro da namna tabu fardini juzi bwakomo na mteze shemuranzi njaporo sistamani shaleo na mtuye Hasani tia sa dabu ya renga zengu wando kuva kama fanyao mashindano hema bekani ya kazana koti mda ubungwarane na mna bunguha homa zamona ho wahindi aibe bwakomo isomono akachogarini harengeze nguo kajabala bekani sharia kaza koti haribaranguri bazizo harula msomo wa nyumeni aibe shimdungu shimdorea aibe maskini aibe badini ewe simwabiani ya ukaya kamtina rongo mjobelie tinu kamtina rongo mjobele atamru icho kame ya mabihiro bomna fardini na hirimu ya haho no andu afanaoni na niti mabiani gamji declare dimke ashir ba komor ya uka mimi haina mji wa hangu mdatujelewa nayo haina mji wa hangu hema stay yangu neti hangu mi uzamba ukaya haina mdu njogumba na bandamina ngamine ruhusa amjolo mjini hao na mamjo rengo wa mastay yesati na ude ya mji ngamjofanya bangano la hangu la mdu na mdu yo na mkimakini dini mwambia ina ukaya wakomori hanyo tipia gasi wa ukaya riremeye koti ngamzabondro ye waziri wa hemali mzabudu ne kabine yahe kamil yesa kwa tusiuha hautofikiri namna za uketi hauharakifu idunge hamade zeti harma namna za ujisa harma ulemengu harma za azma za hema daula nodori harma emergency ya 2030 siwono wandu baadhi ambeza wandu wala mahombo wamba ukaya haina mdujo hujaunu ngujoilwa wala wedzi tena wedzi wakafikiru kana gwajo hadaya zefami za watu kwa jakiro hadaya shawala wedzi nale kungumanyola lalipangwa ni mna barufu na mna fahardin haruma ya kapiteni wa hao ilarifu anidawala ndukangu wafanao shawa wa maskini banu sijotema bani hangu wa siyasa kangu warungu wao yabutina viharauhani ngamjoja wami jershindane namna falsafa mshinzi nimwambie ni bomarai ya ukaya ya borjar male swala laze voti la ukabanu wa voti yote haramu na weka kuja voti ngabo hasara yesabu ufanywa resasma wanruwa jo wanru kangu wana muo enda voti wa mwadzao kawa stabu kakuta vota zalafman shao jive haruma eze voti zo muhimu alafunga bo wandu wamba mtende wao wambo mtende yabo mfishani wamba nyimfuna hawakati kao nganyamuo basi ngamwambia wana ukaya hokarendera voti yongyo ahaku na sigari mwambia wana ukaya bamvya hanyu mwambia ukaya ze voti kazina urelwa izoti kode
ya jukabonga nyama ba mihono na bukaptini yo izo za urelo hamanda wakati wa uresa ze voti uja yabonge bidisho tipia ristehi rende la voti kwa sababu tukufa Komoro. Nini mwambia ni ukaya vanu rambilu atena rambilu angarjuao ya ukaya zenda bo makahamba mkafikiri ukaya kabati usiku zijua ulaia na leo zilaia bwanafiki washarati mawizi mjida karinganya za diplomu zoti pia shazo diplomu za tarafu na ushenzi shaso rikaongera miniu wa uzima wal imamu Azali Uthman bwana heri wallahi bwa Komor gari mparaoni hamme hamshe heze na zoti pia yetinu ya hatu na rumbise ye uifanyo na yeye ufanyo ruonao Azali Uthman yabo ikanga bwako zao nezifanyishe hao wao wandu wala hasara yesa mguhamba Azali Uthman ridini mwambieni ukaya mi uzamba nga mzambo na vole fumvululo nga mlabondro ya ukaya mze sirikali hezi dhomana mloni zozoti pia na wiji wa hanyu wakonyi wanzani wangu sha kamtuzia ya ukana mimi katira mbaze ndo nai keka ni jana zamba gamina namna mbili za uzamba do hupara hamaste unrenge jerona ne hamamwe urzambe ti upara kujarenga amjolive harma university ya dunia wakati huo uchijamba ukana eba la ufanya ajo nafanya davo na upara hata na njia mabra watundengea peli yangu nini mwambia ina ukaya wakati huo boka wandu wako eba la tila kia fanya tifanya hizo ko duafanya wakati na upara watundenga tinetu ila tinetu avili tinetu araru tinetu ane gamjo jarumale bangu nje zambe yesanga mzambo ukaya mimi homanzani rikena modo mzima likatira mba ukana izo mwaida ule ambao za ubarikisha enti hanamna za mwendo nyenyi mandikiwa ze posto hizo pia ngamfanyao yesanga muamini ukana arraisu l'amma Azali Uthmani ngwanzo etsinu bwa Komoro hajonze etsinu ngwanzo etsinu sangaro nao shawinjiwa hanyu na mdungane mkono kwa mkono haina mndu ya rambuo kaya gebidi stehi mjumangu vehe mjumahe yaelokai mwana shwangu gebidi unimstehi yo mesajiro muhimbwa Komoro na minga muyambo sena muyambo ya ukaya sina ujua ya ukana lelo waziri direkteri konseye hanyo tipia ikamdungu elinyi emwa idawla zao ya barikisheti ndio mwadunga gajore makota soti pia shenu jobwewa amona serse juzi le 3 août sikana anniversaire yangu ba ile gato tiambia ka ulifanya ukaya kazatilaki wa serse tamba mrati neleze mihanza Azali Uthmani yabonyo tipia mjumwazani ikanga mwanza wa Azali nemana ni mwanza wa Azali Uthmani dabo na jokaya ngwanzo ntinu ngabo beza wandu wa babu hao wanzao wana plasi na indini wambabuka sukiri bakojanikiwa shema na tunikiwa wawafanywa analizi wahundia ukaya kwa nanzeti shango jwanti mihi marumeti alafu watawa ngwa manga dictature leo yemkade nyawanga maraisi wanga virabana matawa shamwambioni nyoti pia mliari mwe sirikali mimwanzani wanyu owijwa hanyu pia ngamina ze nimero za hanyu mimi do gardie ezondondro naambiwa Komori pia ukana na remeko tubaziniga zendondro na bono nezidoma na hizo wadhirinya fulani na nya fulani
kanga zendo nai amjuta namna upara hamwemweu Saidina al-Waziri ndugu kadha takadha kasukiri nizonga jo sababisha ye muhaye daula ya dezilo na muhaye daula ubehayabo ufanye ileti kamili remekoti ikakuja nrenga amjo njarmale bangu la universite na mbe waziri ndobi ziema fits emana zamba ndi bakomori mwelewe ya ukayabanu mimi timi banu henti nezazimo ze muhaye daula ntina woi wala wola ntina mzambonro timi banu nanze emwaye daula hezazima jemalonizo ranzile zenzi ya virapia yo hatipija ngaboro komaka kawajabulwa wana ndomairi wana mashirika kwa jabule zonrabo babulwa ze societe hizo zibulwa rikana shirika zima la mafura la dombo hidrokarburi elo ngasina hidrogazi ngasina tijindri rikana shirika zima la dombo Comore Telecom elo ngasina leo ngasema shirika menji ya zalwa neleda la Comore Telecom yabwa hizo ya Rabi mtujambe kana kawajabu hata mashirika ya urenga wa Russia azala thumani ne serikali yahe waufanya ngejo kana kwa jafanya ujimlifu hazina chida za henti baba nabunda rudo juandro yesaru metiatu kartina rimilikiu wadofanywa ambasabu ni vanu ya dombo fidali yo idofanyiwa hana zizahafa iparalize hale kartina bata mroto joenda wale lavani kabati mruenda wale lavani otola mpaka rafu kabati mruenda wale balanglangi kabati sharikati hanamna za misada za wanzani wanyanyasa diaspora wano diladwani hazo zote pia ileti kuma jamani ya muhaye daula jamba ukaya na mkemakini benti gejo fana zezeti zilormo ulemengu garwa nao shakujo shamdulelo shabanu tiwono timambiani tikanzuani wanaonzuani wangabanu kwa mali wendo wafanye namna za ujifanya maisha binafsi watoa ubure na mali na ngazi jatu mali za tukanchasha yesu ba Komori ngarjujori ngambonzi ribaye macho Comore Telecom wabula mashirika manga wadata watamani wabue baki ya hao ya uteze mali wano shabwa hizo kechuzia ngamwambioni bomze serikali yesa mimi mwanzanu wanyu mitulo zamba mimi de sporteur numero 1 ikati mparani niono hamabala mimi simru na bomi mru ngamni hundrao ilinjani mundreni kane namna riamini ze fikira ze muhaye daula shachono kana ngono amange bidibo directori unazizo udo unikera ndevota zandrabo damji jeno ambe banu kazia ntipre udo nikera ndevu zandrabo udo na mabala mimi jao na abo wasuliabo habaraka zamgu na siwatiti no uoni wa muhaye daula alafkari jaramba sirlo wazima tabala tila kwa baji zona hamba zona rekebeshe yabo mwambioni directeur nya fulani chinikera ndevu za ndrabo sifanye namna za ndenda mwana mtiti be jirman loniyo man loniyo ntimnanyile tirongo aruma mabangwe ya siasa ya uhati wandu ngemje muhime mwambe baadhi ya hanyu mkauriona kamchujo siasa wa shiraindi lelo mje mwasula arumale bango linu na rudungane rambilane kweli rijulane hali harumaze azma za muhaye daula lode le barua la mze serikali na kahumnika ya ukaya mimi noana masoti pia
karimi banu ngarambao wa usalama wa hetsi nizomfanyao izomtwa ufanya gasina namna za procedure za ubira reshelezi zani karna habama do anazishenzi wala yemnahirimu wamna fahardini na mna barufu no wandu walobwari yabo wafanao wanazijomba wao shaga tumwambiani hanamna ya kibinadamu sha tika ujanje nzambe ya ka directeur kadha na directeur kadha tina bisenrabu mitilaki hawakati kao sijaukana mwambilwa ukaridungane harima mwendo hasoti pia siwanaetsi jereme kwa tiwazima sheka wanzokaya mimi ndamba we mtukufu wa direkteri we mtukufu wa direkteri we mtukufu wa waziri we mtukufu wa depute we mtukufu wa ministri urenge tambo unitie uniwe nife wallahi amjolitowa le tambo llo amjolitowa le tambo llo nga manzo rungane hamaste adabu rumbise ye mhu wahe daula yesemwa daula ngwanzo nsinu ba Komori lodele barua lamze sirkal shaba mreja hamwiso daban ngamufahamisho nyoti pia bandi hani ya ukaya za rezo sosio haina mdulo na telefoni gene namna urungua nzorungua kihikma ngujorungua kihikma nzorungua kijufumuo ngujorungua kijufumuo yanjua tukuze miji nguje tukuze miji anjua tukuze emazefu nguje tukuza wanjua safi wajua usafi shanga rjo himabanu riwambia ukaya sine mabani hanyu ngarjojo toze kadura sonywewa nondrosha hatu njema rizianti rivanda tiriko rijerbo ina mnayo roni sekanaga sina machiba roni sane wono roni sane shanga sina wakati rijo kaza ze kufia njema za hatu nize kandu za hatu rijere shelezi zane mwendo wa kibinadamu mbapio mumdengoni mazahiri wa Komori na mke makini ba haine namna njoheza jibani shanga mine namna ya ulitamporize ewa ngamina mbapio mshukuru Mwenyezi Mungu haine namna njo zamba ngamine namna wabirlia hamaste sha mitodo amba ya ukaya wandu wa ukava hapo wanyanyasi wa diaspora hamshe leturu lifanywa hunu lola hatula sina nyi na ngabo bandhi ya mbaiza wandu wanzo wateshonga leturu lifanywa hunu shakari na uabulia sisi ranzaweti sigara minukana le jaishi ngawne jukuma wabirlia ya mipaka ya heti haruwe amani yabo sitodo hamba ya ukaya Allah wa majeshi Allah wa majeshi wanjama fahavalu harumweti wanjama fahavalu harumweti na bungarungu wa ushingazi jama ndamini shama fahavalu na mwajule shawiri watsayanze wangamiza nti waja wahundu nafasi ardiwa rejai wendo wangamiza yeti na wazingarwa wajajeleze rijue zabari hindi wajitowa wendo warenga ambasadi ya Komori lo Paris en otage le 18 mars 2019 hawakati kao zililo zipepe armenti shaza mahoza rikoza sha haromba funimwe shari ngabo kheri innama al-usri yusra fa innama al-usri yusra wa Komori yona ruka makini yesamnya zimgu yakabwewa yao hati duniani gumla uzoni anyoti pia do binjo mbesheya lebalaha ngu ya ile kalinu lilabo mguju ula usiu do binjo mbesheya rahma yangu ya shukurie ya amini kazo zilabo mguju behoya nyasi
wakautongeza zinu zijiri gebidi waishiliwa shado subirisha zefami nemiji ikao wala tishiwa no wana waelewa ukana innama al-usri yusra fa innama al-usri yusra yabudu mwambiana ukaya watukufa Komoro hakalma la henda nabaile bangwe ya ukana bandhi ya hanyumba za mabobela ngamu mtadharishoni asoti peri jarumale bangolini narstehe mijiralaya soti narivame mijiralaya yesa mijiralaya ya mitukufu ya mijarizalia wataza hatu na wababa hatu narugumbane hanamna ya siasa shatirizi tarawafu za hanyu bandu ya hanyu yele mana nabaka nyimba za mabobela mduna jembu yaeleze ya bua uraji wanawaelewe ya kao mwendo sido hamba zibui umwendo dovama na uhimilia yasifanyi wao njema rumweti gerzire mekoti yuo wando mwendo shaikana lelo bomna fardini ushi na mnabarufu mnuka kumba nembaiza bandhi za wavulana wakofa nanyi wamba wao garjuma banika chip bwana zijomba chipu beti niwe hatu ekamkiri nyidekina shaikanga manzomu itashonga nyitidekina nyimbira rumweti shalitwa heti yesaina wanzo heti ya hirali ya uzade kuna jamba wanzo heti uirali ya baya heni mwenzati ya hirali ya uzade yode manaikao sibaleji nga mbuo ni mabena ukaya wanyanyaswa diaspora ya baraka ikatamba diaspora ya watido walo farantabari rualo maore hamadi mwana Abdul Fatahu hawatipia rualo rualio bonze yo diaspora ni mabena ukana na mkemakini magari mema ya hanyu na yaji banga yone plasi ya Uvira haruma hawa njema wa utajiri mbaba mzaze nde amani giyo haruma eti si usindi hana shabola answiri si ureja haruma mabangwe riswarifu eza homji hamastehi wahaba mwana urungowo shasikariji usafihimiji sina ruhusa usafihi mji sina ngamina ruhusa ya wangana na mwana mumjini bate mwana mwa watu mujwa wangana damina shauko ya mji wa wandu nazihise ngameyo kwezo watukufu kana sikaze kifu mduna buvumbuwe mndu shamda tifumbo mji wa wandu yesa njaruma nini no mji wa hangu kujaruma no mji wao yeso mji wa hangu koja John Ruma haruma namna ya usiu wahunduma haruma namna ya wekevu na tartibu na mendongo njema ndremu wakoti hemi joti pia wazaya wajiwe kuwa na hao ngwambo njema waukoza kuwa na hao ngwambao mbi ya voti jensi ukana bomna fardi niushi na kilo tamabungu nukakojo da ubungua homa haburi na hoa hindi yesa duma haburi na hoa hindi da namna barufu shimdungu ni atamanga mwambia lukana yabo kwezi mtukufu yesanga mwono mwanama mwanzani wangu bana fakidini wa mradabi aisa njia ngamwambe ukaya hule rudi upashale mwadi tulili yamba ukawabo na weka makini shami chodo hambia ukaya sifaya deklarasyo ukaya miwa hemi joti pia iyo anduna adojua katamba fakidini boamanza ambude yekalelo boamanza mji mtukufu wa manza wabuhamwa na mhambu hamba fakidini wabuhamba jini hamba fakihi ya bobo amanza
nganya mwana yesa karja jovumba fakihi upeu karja jiwamba makalima mai yesa fakihi yekaramba makalima mai hajorire mambuda yesa kajiwamba ambi ya bobo amadza nguna mtukuzeni ya mwetsini atahale haruma mwendo na uoni wema wa ubama wana wamadza sido walalao manza doanzao manza labeka lewanu botilaki ngabo mwana ubiro manza na mwana ulalo manza wana wamanza wawanze manza ya mbude heze na uzonsi pia rambaba ramdzadze rimazababi shayo ubiro manza hakauha hedasa fihi manza hawamba makali majo sababisha manza wanjie mbalbala baina ya manza na manza howana wa manza oti manza wamwana abira manza shemwana mumanza wenda ami na mbondo ukababu wa manza na mbondo ukababu hemi jioti pia yabude mamaka mimwana wa hemi jioti pia yabu banu yabu na mkebakini bati mwambiani gamzambu ye mijioti pia yo ya hangu wababa woti pia wa hangu shado wa baba do baba yesa mbaba weka jihamba mbi mbaba yo hamba njema haamrisha njema hafanya njema shembaba yasafihiu wambaba vura kasumba limwende sao hajangu safi woti mbaba hangu woti mbaba wa mndu yesa mbaba yamba ukaya mwana midza dungo mwendu ya unubo mwana ba unudu wa heri tawa unubango ujo unasa no wadzadze pia shado wadzadze wambao njema ziundrensi shatido wadzadze wambao nkodo zindo usowona mndu itoka yonsi bata wo wazambao mtwamba ziwahundre kodo babwe sehenda ya kilinge jo waja sha mimi wahandu pia miwamba Tilaki wa Serse Elias Tilaki wa Masiwa wandu ukababu wa Nzuani wandu ukababu wa Mwali wandu ukababu wa Ngazija wandu ukababu njawadiwaza wa Nyasi wa Maore haina zilio pia shaudu wa Nyanyasi ni mwambia na ukaya tilak tosa na salam hojulanyu respect garjonana narstehi yemiji ya hatu na rivame hanamna ya mastehi naranzane ekaruono bandi yambeza wandu wala maputu ngwara wao sito ujarihe majini banu rwani seukaya sina majini mahali ranao tosa na salam hojulanyu nguna utukuze Sedna Rais dani sirkal kamil nuwana wa hejuzul kamar rwalonda ni rwalio bonze ngwarnike maisha mema ngwarnike hatima njema Mwenyezi Mungu ajalie ze njema ze sirkal azifanyao harmawoni waemwa daula Sedna Rais Zalathman rikane muo rizitami ya salama salimina yabudu mwambiani ukaya ngarjona na tena Mwenyezi Mungu abenzi.